No, ale ty si jasná opica. Tak, a ako robí opica? Výborne, no nevravím. A všetci ako robí opica? Opicu tam nájdete. Opicu tam nájdete. Kolo, kolo, kolo vrátok. Vojdite do mojich vrátok. Keď do vrátok vojdete, oslíka tam nájdete. Ty budeš oslík. Tak, a ako robí oslík? Ako robí somárik? Áno, a spolu. I a, oslíka tam nájdete. I a, oslíka tam nájdete. Kolo, kolo, kolo vrátok. Pojdite do mojich vrátok. Keď do vrátok vojdete, psíka tam nájdete. A ako robí fíhovský havinko? Ako? Hau, hau, výborne. A spolu. Hau, 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 hau. Psíka tam nájdete. Hau, 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 hau. Psíka tam nájdete. Kolo, kolo, kolo vrátok. Pojdite do mojich vrátok. Keď do vrátok vojdete, ovečku tam nájdete. A ako robí ovečka? Výborne. A všetci ako robí ovečka? A spolu. Ovečku tam nájdete. Ovečku tam nájdete. Kolo, kolo, kolo vrátok. Pojdite do mojich vrátok. Keď do vrátok vojdete, myšku tam nájdete. Tak, ty budeš krásna myška. A ako robí myška? Výborne, som taká trošku zachrypnutá myška. A spolu. Myšku tam nájdete. Pí, 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 pí. Myšku tam nájdete. Kolo, kolo, kolo vrátok. Pojdite do mojich vrátok. Keď do vrátok vojdete, sliepočku tam nájdete. Jej. A ako robí sliepočka? Bé. Čestne vedľa. Nevadí, všetci ako robí sliepočka. A spolu. Kotko dák, sliepočku tam nájdete. Kotko dák, sliepočku tam nájdete. No ale ešte mi tu zostali, milí moji. Ukáž sa mi, tak napríklad, ako robí žirafa. No, tak trošku. Ako robí lev. To je levisko. A na teba mám špeciálnu otázku. Ako robí fíha? No, som dopadla. Ďakujem vám, milí moji. Zvieratka ste dokonale nahradili. Opatrne si sadnite na